mbifurije kugira uwa kabiri mwiza cyane. Makuru yacu reka tuhere mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikipe y'igihugu y'Abataliyani ikaba yitwaye neza cyane, itsinda Bahorandi igitego kimwe ku busa, igitego cya Barella yaje kuba aterekamo rero nicyo cyatandukanyije impande zombi. Match yaberaga mu Buholandi kuri One Cruyff Arena, akaba rero Abataliyani bakinye neza cyane igice cya mbere, mu by'ukuri bari bari hejuru cyane. Akaba rero iyi kipe yabonye amanota 3 muri UEFA National League ndetse ihita inayobora itsinda nyuma y'uko Pologne yaje no kwitwara neza cyane yitsinda ikipe ya Bosnia Herzegovina. La Gazzetta dello Sport yagarutse kuri Zaniolo, akaba yavunikiye muri match y'Abahorandi n'Abataliyani. Akaba uyu musore bavuga ko yari afite ikibazo cy'ivi byahereye mu kwezi kwa mbere, akaba rero uyu musore ashobora kuba ari gukorerwe operation. Mu by'ukuri rero akaba yagize amarigama kuruwaze mu ivi, bishobora kuba biri munatume amara n'igihe kirekire cyane hanze, kandi bikanamwicana na transfer ye muri Isama. Mu by'ukuri yari umusore bavugagamo rero ko yasohokamo akajya mu ikipe ya Napoli yamushakaga. La Gazzetta dello Sport ikaba igaruka kuri Lautaro Martinez uri gusaba ikipe ya Inter Domira ati mumpe kugera ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10. Lautaro we aracyabona ko bishoboka yuko yakayekeza mu ikipe ya FC Barcelona, akaba umwagent we yamaze kugera mu gihugu cy'Ubutaliyani, bagiye kuba baganira. Hanyuma Inter yavuze ati nituramuka tutumvikanye ikipe ya FC Barcelona ikaduha amafaranga tugushakaho urongera amasezerano hano. Akaba rero bamubwira ati urahita wongera amasezerano y'imyaka 5, ari nako turi bite tukuzamura umushahara tugushyire kuri miliyoni 6 z'amayero ku mwaka. Affaire à suivre. Tugarutse muri Tutto Sport ikaba itubwira yuko Dybala na Suarez arizo dosiye ikipe ya Juventus iri gukoraho. Ikaba rero ishaka kongera amasezerano Paulo Dybala kugera mu mwaka 2025, ari nako kandi Suarez bafite icyizere yuko ibintu bya passport biye biri buze kuza kuba bicamo akaza mu gihugu cy'Ubutaliyani mu ikipe ya Juventus. Corriere dello Sport yo ntago ariko ibibona, ntago arizo dosiye zonyine gusa, ahubwo Juve ikaba iri no kuri dosiye ya Alvaro Morata. Ikinyamakuru kitubwira ati Juve irataka Morata. Akaba rero ikipe ya Juventus ikomeje gushaka rutayizamu w'imbere, bakaba barimo baragerageza rero kuri abasore batatu. Hari Eden Dzeko ushakishwa cyane n'ikipe ya Juventus, ariko ikibazo kikaba ari ukumvikana hagati ya Roma ndetse n'ikipe ya Juve. Hari Alvaro Morata wamaze gusaba Simeone ko yasohoka mu ikipe ya Atletico Madrid, ariko ikibazo ni ikipe nayo kumurekura n'ibibazo. Hakaza kandi na Suarez rero uri kurwana n'ibibazo byo kwinjira mu gihugu cy'Ubutaliyani. Tutto Sport kandi ikaba yagarutse ku ikipe ya Torino, ikaba uyu munsi ngo ni umunsi w'amateka cyane kuri bo, kuko baratangira rero feto zo gushaka abasore babiri, Roberto Pereira w'ikipe ya Watford ndetse na Lucas Torreira w'ikipe ya Arsenal. Affaire à suivre. Tutto Sport kandi ikaba itubwira yuko Ilicic yamaze kuva mu gihugu cya Croatia, yamaze kugaruka mu gihugu cy'Ubutaliyani. Uzwi umusore yagize ibibazo by'ihungabana, akaba yarananiwe no gukina na match za Champions League. Rero umusore Ilicic w'ikipe ya Atalanta yari yaragiye iwabo muri Croatia, akaba yongeye rero kugaruka yitegura saison itaha. Twerekeje mu gihugu cya Espagne, Ikinyamakuru Sport yatubwira ati urakaza neza Leo, urakaza neza iwawe rwose. Akaba ari Lionel Messi watangiye imyitozo ku munsi w'ejo, nyuma y'uko rero atangaje yuko azaguma mu ikipe ya FC Barcelona. Ubu ngubu nta kindi ashaka ni ugukina vuba bishoboka, akagaruka mu kibuga mu by'ukuri agatera umupira ku rwego hejuru cyane. Umusitari w'Umunyargentine rero akaba ejo ikinyamakuru kinatubwira yuko yafashe iminota 30 yose yo kuganira n'umutoza Ronald Koeman, baganira ku bya projet itaha y'umukino mu by'ukuri bagiye gukina mu ikipe ya FC Barcelona. Arashaka implication maximale nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Ariko kandi Mundo Deportivo itubwira ati test kuri Messi rero akaba ku munsi wo ku cyumweru yarakoze test za COVID-19, akaba rero aribwo yazitabiriye. Ronald Koeman rero akaba yamubwiye message y'uko amufitiye icyizere kandi amushaka nk'umuyobozi, kandi amushaka nk'umukinnyi uri super motive gukinira ikipe ya FC Barcelona. Mundo Deportivo kandi kagaruka ku matransfer y'ikipe ya FC Barcelona, itubwira ko ikipe ya Olympique Lyonnais iri gusaba miliyoni 30 z'amayero kuri Memphis Depay, mu gihe kandi ikipe ya Barcelona igiye gutangira ibiganiro n'ikipe ya Manchester City kuri Eric Garcia. City ikaba ishaka miliyoni 25 z'amapaundi. Ikinyamakuru AC kikaba kitubwira ati umwaka wa 17 Messi rero kuva yatangira mu kibuga mu ikipe ya Barcelona, akaba agiye gutangira saison ya 17 mu by'ukuri. Akaba rero yiteguye gutanga service nyuma y'uko avuze rero ko azaguma muri iyi kipe. Akaba ku munsi wo ku cyumweru rero yarakoze PCR test kabesa ku munsi wo ku cyumweru yazikoze za COVID, hanyuma akaba ameze neza cyane. Hanyuma akaba kandi uyu mugabo ari we wa mbere wahageze ku munsi w'ejo y'imyitozo, niwe mukinnyi wa mbere wahageze imbere y'abandi bose kabesa, aje gukora imyitozo bigaragara ko yari afite inyota cyane.
ikinyamakuru marika cyo cyatubwira ati fast 9 kabisa, akaba rero ari Sergio Ramos ati n'umwataka ni fo ataka nkuko kimwita. Akaba rero uyu mugabo sezo ebyiri ziherutse yatsinze ibitego 34 kandi ari umudefenseur. Akaba rero rushije abataka harimo Gareth Bale, Rodrigo Machado, Alvaro Morata, Jad Moreno ndetse na Lautaro Martinez. Yatsinze ibitego byinshi sezishize kurusha abataka bose nkubwiye hejuru. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa kikaba kitumenyesha yuko rero umusore Kylian Mbappé ku munsi w'ejo akaba yaramaze gutangazwa yuko afite coronavirus COVID-19, akaba ari umukinnyi wa karindwi wa Paris Saint-Germain wanduye iki cyorezo. Akaba rero ari nyuma ya Neymar, Di Maria, Leandro Paredes, Keylor Navas, Marquinhos, Icardi, hakaba hiyongeyeho Mbappé, ku buryo match ya Lens na Paris Saint-Germain akaba Paris izatakirwa na Karimuendo ndetse na Jesse, akaba ari bazaba bari gushaka ibitego ku ruhande rw'ikipe ya Paris. Twakishe mu gihugu cy'Ubwongereza ikinyamakuru Daily Mirror kikaba kitubwira ko James Rodriguez yamaze gusinyira ikipe ya Everton, akaba yasinye imyaka 2, hanyuma akaba harimo option yo kuzongeramo undi mwaka umwe, akaba ari miliyoni 22 z'amapaundi rero ya Madrid yamugurishije muri Everton. Uyu mugabo rero akavuze ati ndi umuwina kabisa, nge ndi umunyentsinzi, hanyuma nje hano kugira ngo dutware ibikombe. Ati iyi projet nasanze mu ikipe ya Everton ni projet tebwoba cyane kandi iri serie. Daily Mirror ikaba yagarutse kandi kuri Mason Greenwood ndetse na Phil Foden, basa nk'abamerewe nabi cyane. Abasore rero bakamaze kwirukanwa mu ikipe y'igihugu y'Abongereza, bamaze gutaha mu Bwongereza. Akaba rero ikinyamakuru kivuga ati mute hanze gasiha. Abahungu babiri rero bakaba barazanye abakobwa muri hoteli. Iyi nkuru imbutayikurikiye urasabwa gukurikira inkuru twabanjije gushyiraho, ikaba twasobanuye rero ibya Foden ndetse na Mason Greenwood neza cyane. Ubwo uragenda hariya wumva inkuru kugira ngo tuze kujyana arapage. Ikinyamakuru kizubwira ko rero baciwe 1360 by'amapaundi, akari amafaranga baciwe na polisi ya Iceland kubera kutubahiriza amabwiriza ya COVID-19. Hanyuma kandi igiteganyijwe nuko club ziri bubahe ibihano, club zabo Manchester United ndetse na Man City, ari nako kandi aba basore FA igomba kubahana nayo national team ishobora no kubabaninga, ahubwo ntibazongera no guhamagarwa vuba rwose akagira imikino runaka bagomba gusiba. Ikinyamakuru The Star kikaba cyabamaze kabisa, ataka nagahoma munwa nakumiro. Mason Greenwood rero na Phil Foden bashobora guhagarikwa muri Three Lions. Hanyuma kandi Foden we akaba yanasabye n'imbabazi mwabonye kuri konti ya Twitter. Hanyuma kandi amakipe yabo akaba ashobora kuba kubita ibihano. Ibinyamakuru by'Abongereza byabatutse mu buryo bukomeye cyane, mu bitutsi bikomeye cyane. Daily Mirror ikaba yashyize kuri cover yayo hanze rwose kuri iki kinyamakuru cya Daily Mirror ivuga ati stupid boys, ubuhungu bw'ubucucu cyane. Hanyuma kandi Daily Mail nayo ikaza ivuga ati ubuhungu bw'ubucucu. Daily Express ikavuga ati mwabugorye mwe. Ikinyamakuru The Sun ati dore buratashye bugenda bunatekereza yuko bwari no gutereta na Miss wa Denmark. The Sun yo nani miyaga kabisa, yanaberekanye rero n'amafoto yandi hangaho urandorera, reba aya mafoto. Hanyuma rwose banerekana pariti z'inyuma za Phil Foden, urabibona hangaha mu by'ukuri, banerekana n'ikiganiro bagiranye mu by'ukuri bagabagabana. Rero biteye ubwoba, urumva ko aba basore ntago borohewe cyane. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko ikipe ya Leipzig ikaba iri gushaka kongera gutira sezo imwe Angelino w'ikipe ya Manchester City. Hanyuma akaba City yarabaciye muri isama kwishyura muri 25,200 by'amapaundi, ariko amafaranga barayabura. Leipzig rero irashaka kumutira sezo imwe, hanyuma ikazashyiramo option yo kumugura umwaka utaha ya 18 z'amapaundi. Mbibutsa ko atari Leipzig yonyine rero imukeneye, Newcastle nayo yari iri hafi aho ngaho yifuza uyu muvandimwe Angelino. Les amis, ibi byiza cyane, Imana ibarinde.